يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف
Acara temu kerong sareng pelantikan ketua alumni per daerah se-Jawa Timur. Mantarmu ke acara Kak Dinto kengengah barokah dari ke Allah tor mantarmu ke kengeng ridona amin amin ya rabbal alamin. Sekadugal epon salawat masalam semoga tetap etepaakin adaka kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun abektah beten kaula setuju dari alam kepetengan nuju deka alam seterak tarkataran akati seeker saaki neng aremangkir Kak Dinto. Hadirin para rabu se abdin amul jaaki kelaben rengkes pamator acara aremangkir Kak Dinto tersusun sebagai berikut. Semertama Kak Dinto pembukaan di suratil Fatihah. Tor acara nomor 2 Kak Dinto tahlil bil ihtisor. Acara sementara Kak Dinto sambutan atas nama pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Kembang Kuning. Acara nomor 4 Kak Dinto pengukuhan pengurus alumni per daerah se-Jawa Timur. Tor acara nomor 5 Kak Dinto musyawarah atau beberembek. Acara terakhir Kak Dinto ramah tamah. Hadirin para rabu keangkui sampurna acara ngiring acara Kak Dinto kabiti kalaban pembukaan di suratil Fatihah. Se abdina nyoon barokah pimpinan de selan semulja Kiai Al-Hajj Muhammad Khairul Anwar. Dekah beliau ngiring nyatoren. Tumal fatihatu ila jami' masyayikhina masyayyimat Kembang Kuning. Kiai Wahli Kiai Ismail, Kiai Ruham, Kiai Abdul Latif, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad,
كمتديك من الاسم نفيك متديك جف النووي وأزواجهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتاة إلى جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah saya terakhir dak satedenya saya hadir majelis Kak Dinto. Semoga jaga dari majelis Kak Dinto paringin saporah sada jatuh satu antara Allah Subhanahu wa taala. Saporah satu jenah. Dosa-dosa yang sepo dua satu jenah keluarga kaula serang ajunan satu aja. Ben semoga pon apa saya kahajat paring sareng Allah Subhanahu wa taala. Utamana ridwan Allah Subhanahu wa taala ika oleh sareng ajunan kaula satu aja. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batina fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. أستغفر الله
استغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي 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 استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا كان غفارا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه نحيا وعليك الموت إن شاء الله تعالى آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, sebeteng kaula amul ja'aki sateja, para dewan pengasuh Pondok Pesantren Kembang Kuning sateja, para asatid wa asatidah, para alumni laki maupun alumni bini sekasadajana beteng kaula amul ja'aki. Alhamdulillah, asyukur daka Allah subhanahu wa ta'ala sekadima beteng kaula sareng panjenengan sedaja bisa akin pangkin apol kompol dalam rangka
temo kerong ban temo kerong alumni ban pelantikan pengurus ketua pengurus per daerah malar muka acara Kak Dinto ngauliyah ridho serta maunana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para taretan alumni laki maupun bini sebeteng kaula amul jaaki nikah aropaaki pertemuan yang kedua kalinya saya laksanaaki sempat pernah saya laksanaaki tahun sebelum tahun 2023 dan alhamdulillah semakin nikah ampun terlaksana boleh pertemuan alumni kedua tempat yang sama Kak Dinto. Namun kesempatan hari semakin begbedaan cetak hadir termasuk dari Kending, dari Kiliraja, dari Kending bayi sekitar 2 motor tak keliru nikah beni motor pickup karena ojen neng ada tekan cengkau ojen melarmu ke paling keselamatan mari sampai depan kantor. Amin. Para Rabu, para hadirin sebetulnya kaula amul jaki nikah satu jenah alumni atau santri sehadir di kado tempat bancukan para simpatisan dan kaula tak ngocak alumni melolo. Anapa sebab mon ngocak alumni melolo tako kocak mantan santri mon mantan bajingan tadi ustad nyaman mon mantan ustad atau mantan santri tak dengankan pas bajingan nih jadi tak bengok alumni atau santri kita kaula nikah meskipun profesi tengkula sebagaimana biasanya teti lora, teti kiai ataupun teti profesor sama sekali. Ini tetap santri tenggula nega. Misalkan tenggula nega tetap laku pas teti presiden, ya kamu yang pas teti presiden ongkul elang santri. Pakun santri, tanda tenggula kocak mantan santri. Asabab kenapa santri ini kan beda telok beda si santri aktif beda si bau santri beda si santri bau masuk kocak santri aktif ini kan orang yang pernah mondok nang pesantren kamabai ting bila mulai kacompon tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kewajiban yang ada di pesantren tetap apa jeng tetap akhlak kan tetap santri ting belum mulai kecompot andi anak tetap santri akhlak tapi mun si abau santri lain boleh mun si bau santri ini tak pernah montuk yang semak ke pesantren selalu nolongin pesantren, selalu haibahnya ke pesantren, selalu abang nikah muhibbin, cinta dek ke kiai, cinta ke pesantren, tak pernah mentuk orang ni. Nikah sekocak bau santri, sehingga orang nikah tata krama ahlak persis ben santri. Aro santri juga tak amat dukung, keng mak engak santri rata ya, kasak si kocak abau santri. Tapi sebaliku mun sampai se nomor telok ni terjadi, naudzubillah saya kocak bau santri bau. Berapa santri bau? Abid nanangnya pontuk sampai apoloan tahun benikun karo apoloan tahun, tapi atusan tahun.
Ya tak ada sampai 100 tahun kan. Ketika mulai kecompon, apa yang terjadi? Itu tidak mursal. Ada tak apa jeng sekali, lak nyalan ketangkan, lak nyalan. Ini kan sekocak santri bau. Lah semakin ini kan alhamdulillah ini kasih terjenah. Tak ada sekocak santri bau. Tapi pada santri aktif, pada santri bau santri simpatisan, pada simpatisan. Karena tebun Kanjeng Nabi, sekocak santri nikah mulai pada cuma lamba. Masan ki Kanjeng Nabi nikah santri bawa ada. Sampai itu buaking dalam Al-Quran. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kafah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya tebun Kanjeng Nabi supaya setiap golongan tebun Allah dak Kanjeng Nabi supaya setiap golongan arwah cek mangkat perangkapi Muhammad perintah dari Allah. Cek mangkat kapi Muhammad santri nabeun arwah cek pamangkat kapi kangkui perang. Mun pamangkat perang kapi siapa sih nerasakin perjuangan agama lebat syiar si hafal Quran le si hafal Quran ria kangkui melakukan liyatafaqahu fid din supaya tetap memperjuangkan agama Islam sebenarnya tentang itunya keadil tu. Sehingga pesantren ini tetap memperjuangkan agama Rasul, agama Allah sampai akidah Rasulullah. Dan kula banyak melakukan dan kula tukan banyak melihat ketika mulai kecompok ni kan banyak profesi-profesi saya tak kutu dati siar ni kan tak kutu dakwah. Sebab kenapa? Ketika mulai kecompok tak kutu sambian ni kan dati kiai. Mulai kecompok tak kutu sambian ni kan dati mobeleu. Sambian mulai kecompok tak kutu sambian punten. Sekocak liyatafaqahu fid din nikah ketika mulai kecompok ke arwah napa saya bisa disiarkan kepada masyarakat kasabon kali liyatafaqahu fid din. Sebab kenapa? Sahabat Kanjeng Nabi nikah para sahabat nikah andi spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi tak sama setejen sahabat Nabi nikah tak pada andi spesifikasi yang berbeda-beda, tidak sama. Yang satu tidak menjadi yang lainnya, yang lainnya tidak menjadi yang lainnya. 60 karakteristik kan sahabat Nabi ini, 60 karakteristik sahabat Kanjeng Nabi tidak sama, berbeda-beda. Engki pada ketika ketika santri mulai dari pesantren mulai ke compon, badai di bengkel, badai sedeti petani, badai sedeti pedagang, badai sedeti membeliau. Lo satu aja ni kata ada napa tak ada lain aku liyatafaqahu fid din. Jadi Allah nyipta aki petang kau laban dengan cerita jenis laku manusia. Adik Thailand masing-masing. Tak kau tu dadi kiai, tak kau tu dadi guru, tak kau tu dadi ustad. Namun kenapa yang terjadi di kalangan masyarakat, mau tak dadi kiai tak sukses. Punten. Nah apa saya lakukan kau lebih sampian nikah? Selama tidak melanggar koridor-koridor pesantren syariat, nikah tetap melakukan liyatafaqahu fid din. Saya perintahki sareng Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula pernah tekan-tekan sareng cakanca alumni. Lah alumni ni kami tang kula tak yangkup santri punten, tak yangkup santri kafe ni kami kula. Yangkup napa? Yangkup taretan. Anapa sabab? Sampean aku ruda para almarhumin sebadan ni kan. Kau lah aku rugi ya. Lah ni kagula senang aku kumpul kafe ni jadi senang. Sebab kenapa? Menghilangkan kata mulai di borin tengkulan ni kam
melakukan kegiatan-kegiatan keangkuy kenapa mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren keangkuy ngodi pesantren bindeng kecok beda masalah kecok beda lah sampun setengkul ini karabuan panjenengan tretan-tretan nih kan ini santri tretan ya kup tretan kepiwi kula nih kan karena apa-apa sami-sami aguru dek para almarhumin tengkul sempat dek kanteen santri bener-bener perakira serengan tak apa saya tengkul tepak kamu jadi si alumni ini santri dari kocak santri dek remaya sereng ko tak pernah kebengkoni kun custom melolo asampung fatihah melolo engkau tak pernah ntar kebe encong kok congnya todus kok cong engkau aku ru keben ampon lain-lain makom gak ada tampon ajunan emba kulen nih kawan benih kan jadi emba nangin nang teki tak rabu ngocak rabu keng beliau tepan anti kesibukan tanya dia tengkul lah dek remang kok sekocak santri ya cong ya engkau kun kasta deng sekadeng kabeen tak pernah yang kok keren fatihah melalui cong ka ambana been ka abana been akhirnya fatihah kok jauh hak lillahi ta'ala kok setiap sehari setiap waktu setiap napanya mana setiap bejeng kok akhirnya fatihah melalui ka abana been ka ambana been kok cong fatihah kok cong ya kok akuru yang kok keben kok akuru ki ya kan kok tak apa sa kok ya cong ampon tak menabi ya tangkul ampon tak menabi tangkul yang ke kompe panjenengan bah alhamdulillah panjenengan tak apa alhamdulillah pun tenabtin tak anggap santri ajunan bahkan ajunan emban abdina ya cong melihat salpa kok kaban ya cong ya engkau mau pas apa sakaban cong kok apa jan jauh kaban cong eki saya dan sampung silaturahmi derem masa kocak santri cong tengku ngocak santri kadi to bedep ampak bah derem mah santri kadi to bedep ampak nomor setong santri sesemak betenah sesemak dohir setong bede sesemak betenah bede sesemak dohir kakuru saya maksud beremah dak remah cak saya kocak semak dohir ben semak betenah santren Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Sayyidina Utsman Sayyidina Umar leka ruas santri saya kocak santri semak betenah ben semak dohir ada Kanjeng Nabi aten tetep abekte tetep sami'na wa ta'na dak kuruna semak dohir ben semak beten saya nomor 2 jauh dohir semak beten jauh dohir ben semak beten kasih serah angki akati orang yang merantau tak bisa entar ke pon juga kita masuk ajunan kak dinto bah ajunan tak bisa entar ke pesantren yang semak beten kan jadi seman ke atas lalu fatihah kak dito ajunan bah iya siapa boleh contohnya jongnya Uwais Al-Qarni bah dek remah iya Uwais Al-Qarni kenapa Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni ini kah tak pernah ketemu sama sekali dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa Kanjeng Nabi Muhammad ada bu Uwais Al-Qarni salamaki kang kok dari kok ika Uwais Al-Qarni ya arwah tak kenal nang bumi tapi kenal penduduk langit ruah Uwais Al-Qarni salamaki Umar ya mon ketemu bi Uwais Al-Qarni salamaki banja kalau pain Umar ban minta doa ka Uwais Al-Qarni ban Umar takar cat Sayyidina Umar kak di Yaman tempat kasak si kocak santri jauh dohir tapi semak batin yang kan Uwais Al-Qarni tangki tak bisa nyabis Kanjeng Nabi karena alatinin umminah alatinin embuknah tak bisa ajalan sayangkan Uwais Al-Qarni tak bisa nyabis Kanjeng Nabi selain nyabis kapi tapi kirim Fatihah bisa keng seneng Kanjeng Nabi tak bisa karena apa? Karena pun nesongkan saya Uwais Al-Qarni tak bisa entar ke Madinah. Napa can gila
santri sesemak dohir ben batin. Senomor 2 santri semak batin jauh dohir. Senomor 3 semak jauh dohir semak batin. Padahal saya alumni keng beda ke tangga kadang nikah ngodok kanto keng lanya lah melolok kanto nikah tak pernah Fatihah tak pernah betul ke pesantren keng lanya lah melolok nikah kita oning saya nikah keng cobung tangki saya masih beda kanto cobung tak kira hadir teman semakin nikah mendengarkan nikah tak kira hadir semak dohir lah semak beda tangke bukan kamu bukan tangke tangke cuma semacam entaran melolok yang minta din kiai ini kuat melolok kan jadi kan lagi nikah senomor 3 senomor 4 nikah jauh dohir jauh batin pernah mondok nang kantong tapi tak kirim Fatihah sama sekali mantar Fatihah nikah ke astana gurun boy tak pernah sama sekali. Apa alasannya? Sibuk kelakuan. Sibuk ngatupin binin dah. Binin ketat gelu nih. Tak entar sama sekali, beracara tak entar sama sekali. Tapi pancen dengan nikah saya kocaki santri sehadir makin nikah kocaki santri semak betena ban semak dohir amin amin ya rabbal alamin melarmu ke sareng Allah itu nanti di santri selakar ongku santri amin amin ya rabbal alamin. Lah kaento para rabu para alumni para taritan si Beteng Kaulamul Jaki kaento adalah momen yang sangat luar biasa kaento pertemuan yang sangat luar biasa apa sebab setelah tengkulah sosa meleri berin semakin bunga Toreh semakin nikah momen yang sangat luar biasa ban melarmu ke pertemuan nikah eri dan Allah Subhanahu wa taala ban nyon sambungan tua tadi nyon sambungan tua nikah ada lain kula mabada pertemuan nikah apa sebab nikah pun mabada pertemuan anjang sana akatina nang episode akatina nang Kilimantan akatina nang Kantin nikah mabada pertemuan anjang sana makompol saya ngajak kalau pain tujuan bada telok tujuan kangkui makompol alumni sebada nanang kanto mempererat hubungan nikah memberi wadah kepada ketua alumni perdaerah nikah kangkui kenapa saya nggak telok tujuan kenapa nomor setong kita bersilaturahmi ke sesama temannya sesama taritan sesama alma mater di pondok pesantren Kembang Kuning. Nikah kan saya tak tapangki bisa tapangki kan teh kini pertemuan ke arwah. Saya nomor 2 kenapa? Atu aki kurunah jak kalau pain. Atu aki kurunah. Makle abak tak jauh dohir salah dohir jauh ki beten jauh. Milana kangku memberi wadah makle beten nikah bisa tetap adu aki tetap ngambri barokah para guru. Saya nomor 2. Nomor 3 kenapa? Nomor 3 ada lain abak nikah mabada perkumpulan setiap daerah kangkui kenapa? Kangkui mempererat menjaga alma mater dan nama baik pondok pesantren Kembang Kuning. Jadi coba ada santri misalkan telok pantaki kena tadi menjaga nama baik sareng menjaga alma mater pondok pesantren. Coba ada alumni keluaran dari Bangkoning pas keluar pada pantai Wahabi jadi Syiah ini kan nyaman nih kamu bedengan nih arwah melenceng dari pesantren nah yang mau tidak perkumpulan alumni sama sekali tidak perkumpulan alumni sama sekali pas pada Syiah wah alumni Bangkoning rumah bedo acuran Syiah sebini lang silang sebini akabin di sama lang silang kan coba nama baik pondok pesantren Kembang Kuning. Pasera yang bertugas, yang bertanggung jawab aku menepis bahwasanya santri ngembelenceng ekika dito ketua sarang para perkumpulan sebudang perdaerah ento. Nika itu tujuannya peneki. Kan nomor setong kangkui abak nikah. Kenapa kela? Nomor setong nikah kangkui silaturahim, nomor 2 kangkui mendoakan para guru sebudang tetap nyambung atena. Nomor 3 menjaga nama baik pesantren pondok
pondok nama baik dan alma mater pondok pesantren Ngambangun ni. Bon boleh apa to kadang kula. Apa napa sebab dang kula mecek pesantren mecek saya mungkin alhamdulillah saya pas erosakan berde ketua alumni. Unjo arwaan orang menepis. Ada konten nang pengkoni unjo tansa apa wak berde kan ni kamu ketua alumni kan nikah. Aten mengokohkan apa to kangkui supaya pesantren Ngambangun ni supaya tetap eksis ben sesuai dengan cita-cita para guru se anggota alam kubur ben melarmukeh guru para almarhumin para kiai se ampun wafat kak dinto kaula panjenengan beteng kaula ben sedaja ni kase arma sate di santren materen pada ngaule barokah amin ya rabbal alamin. Sekon ni mater manfaat barokah doa ki beteng kula iki materen parina kuat kakui melanjutkan, kakui meneruskan. Dan kula ngucap meneruskan pun ten beni akan teh. Mana akan teh kutu pada bi tadi. Bi ke tadi, bi ke Jufri kutu pada. Berok sepadu bi ke tadi ni kan. Mun tak nerok hilap aku kira kan pas tak lebu. Saya terujud sepadu tak berok. Lah ni ket kaula semakin kan nerosaki perjuangannya beliau tadi doaki. Neraksi pertunasan para beliau saya badan alam kubur. Doa ki melarmukan kepada kekuatan, paling kesabaran, ketabahan dan kemampuan kangkui meneruskan perjuangannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekadit toh sukan nikmat bermanfaat benteng kula doa ki mantaran bisa ngamalakin apa se itu buaki saya yatraki panjenengan ben kaula doakin panjenengan sedaja mantaran bisa ngamalaki napa se eperengaki sekadit to pamator dari beteng kaulah kurang lebihnya saporah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustad Wasi Al Ustad Abdul Wasi ketua alumni Pulau Mandangin. Al Ustad Ilwanto ketua alumni Pulau Gili Raja. Al Ustad Ale Jamal ketua alumni Toronan, daerah Toronan. Dek seteja nama-nama saya ampun sebut esok ona keangkui maju ke ada supaya keangkui dilantik bersama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala wala quwwata amma ba'du. Pengurus saya lantik semakin nikah Estona benikun hanya 4 daerah. Piteng gula epele mana daerah yang memang loyal, yang memang lakar loyal terhadap kepesantrennya, loyal terhadap gurunya. Ben apuk teh apri beda sebagian beda si apri kompolan nikah ampun diadakan setiap daerah kati Besuki, kati Gilimandangin, ben yang banyak juga sebagian nang ikending ini kan perkumpulan sampai sekitar beda orang laki bini seket dan dihadiri oleh majelis keluarga 1 bulan sekali kadang-kadang kulah saya hadir. Kalau tak bisa alek saya hadir. Kangku memperkuat tali ukhuwah antara pesantren dengan para alumninya. Melarmukeh manfaat, melarmukeh barokah. Lekain to ada banyak nama-nama yang diajukan nang daerah tentunya banyak nang daerah Pamekasan, daerah Sampang, daerah lainnya. Insyaallah melarmukeh
bisa dilantik tahun depan. Karena apa-apa? Semakin Petenggola ingin melihat bagaimana kinerja dan bagaimana loyalnya terhadap pesantren, Pondok Pesantren Kembang Kuning. Ngireng kita dengarkan bersama-sama dan secara seksama untuk pelantikan pengurus ketua alumni per daerah. Apakah penapa panjenengan Syekh Ampanika siap untuk dilantik? Siap? Mak letoy cara. Mak kurang semangat. Siap? Penapa punten? Siap? Wah, mak teger. Ingat saya tak meringakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pengurus Pondok Pesantren Kembang Kuning Lancar Larangan Pamekasan menyatakan bertakwa kepada Allah. 1. Bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. 2. Senantiasa menjalankan syariat Islam ala ahli sunnah wal jamaah. 3. Bersikap atau berperilaku yang dijiwai akhlakul karimah. 4. Menjunjung tinggi nama baik pondok pesantren, pengasuh dewan asatid, dewan guru dan santri. Melaksanakan 5. Melaksanakan tugas kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan lillahi ta'ala. 6. Mendorong terwujudnya warga pesantren yang rahmatan lil alamin. 7. Menjadi suri tauladan, uswatun hasanah bagi segenap santri Pondok Pesantren Kembang Kuning. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekadin toh pelantikan melarmu ke amanah, melarmu ke loyal terhadap pesantrennya dan bisa menjunjung tinggi nama baik dan alma mater Pondok Pesantren Kembang Kuning. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali tomator dari Petenggola, kurang lebihnya sepora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wa nahusu bidzikri wa takbir marabial mahad Pondok Pesantren Kembang Kuning Semulja Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar, Ajunan Semulja Kiai Abdul Basit, Ajunan Semulja
Kiai Ali Sobri, juganan para alim ulama. Saya abdina tak bisa nyebut asmaipun tong persetengah, namun abdina tak ngorangi rasa hormat abdina da sareng takzim da ajunan sedaja sareng para asatidah sareng da sedajana ketua koordinator daerah di masing-masing sebeten kaula amul jaki. Pertama ngereng sami-sami amuji syukur dah hadir Allah Subhanahu wa taala. Sekadima beton kaula sareng panjenengan sedaya bisa apangki bisa alengki ka dinten tempat dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusipun selawat sareng salam semoga tetap ngalir dak ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima berkat beliaulah beton kaula sareng panjenengan sedaya bisa yangkes dari alam kebuduan nocu dekat alam sebenar kalaban ilmu pengetahuan. Seampun sami-sami rasaki sareng beton kaula sareng panjenengan sedaya. Pertama atas nama beton kaula pribadi selaku ketua umum abdina nyon sepora sesubung bata sepon. Biasana ketua umum paling buntan hadir ke acara perdaerah tojuna dan gula kengki alhamdulillah dan gula ebeteti tahun ada sampai makin kita atau mandebak sekali ke konca-kanca. Tentunya sepora atas nama pribadi dan gula sesubung batas insyaallah kabudi dari Kak Dinto beton kaulang usaha kina katia nang episode abdi ampun ngauningin bahwa jadwal nang episode Kak Dinto pertemuan tiap bulannya Kak Dinto are Jumat kelebun insyaallah nabi tak kelero lestare salat Jumat insyaallah beton kaulang usaha kina sanausa nang ekili mandengin sareng gending ampun jalan Kak Dinto cakanca keng beton kau lagi tak sempat ngadirin dek ka koloma cakanca nang perdaerah Kak Dinto. Jadi atas nama pribadi dan gula nyon spora sesubung bata sepon. Nomor 2 atas nama keluarga dalam pondok pesantren Kembang Kuning abdina nyon spora manakala beda ketopalan kekurangan sekurang sontuk de para panggalian para panjenengan sedaja baik dari pamangki otabese pangki atas nama keluarga besar pondok pesantren Kembang Kuning abdina nyon sepora sesubung bata sepon. Seterusnya matur sekelangkong atas nama keluarga pondok pesantren Kembang Kuning dan atas nama pribadi dan gula atas hadir cakanca lebih sedari luar Madura ampun ke teh ngadiri undangan keluarga dalam sareng beton kaulah kanggo hadir dak acara temu kerong Kak Dinto abdina ngucapaken matur sekelangkong serajaipun sobung saya belesakinah namung adu'akin ke Allah Subhanahu wa taala ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Kak Dinto sebisa sampai akibat kaula korang terlangkungnya spor sebelum bata sepon. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Kak Dinto perlu kawan ingin Kak Dinto demonstrasi takrib makna plus artian terjemah sareng bina i'lal amsilatut tasrif engki. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bisaos sebelum perkenalan Dimin dari di Timur Dimin Adam ngireng perkenalan asmana sareng orang Kak Dimah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Adam Setiawan, berasal dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Adam lagi. Saudara Adam ngireng coba baca gak itu awal kita butuh haro. Siwak furudul wudu ya Pak. Iki. Furudul wudu, faslun wa furudul wudu'i. Ngereng bacalah fatadimin, kemudian maknain, kemudian RTN. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mas'u ba'dir rasi wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wat tartibu ala ma zakarnahu wasunanuhu asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a wal madmadatu wal istinsyaku wa mashu jami'ir rasi wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilul lihyatil kassati wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Iki maknain dimin. Faslun tining kadinto panika fasol wa furudul wudu'i tining banyak fardhu wudu sittatu asya'a panika 6 dari berkata an-niyatu ropana an-niyat inda ghuslil wajhi analakana masu'imwah wa ghuslil wajhi ban masu'imwah wa ghuslil yadaini ban masu'at tanang dua ilal mirfaqaini sampai cengkol dua mashu ba'dir rasi ban ngosap sebagian serah wa ghuslil rijlaini ban masu'at toko dua ilal ka'baini sampai cetek dua wa tartibu ban tartib alamah atas barang zakarna seampun nyebut pasirapatan kalau saja dekam ma. Oke, keterangan. Aku bahasa Madura RTN iki. Bismillahirrahmanirrahim. Artepon adalah fasal kadinto kay musanif badin rangakina fardu wudu. Anak wan fardu wudu kadinto beda 6. Aing kadinto situng an-niyat analikana masuemwah 2 masuemwah telo masuk tanang 2 sampai cengkol 2 4 ngosap sebagian serah 5 masuk soko 2 sampai cetek 2 6 torok gilir atas munapas seampunnya sesebut sering betul kalau setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutakin daka ibarat semarena iki sareng betul kau lah tanya akin timin faslun nikah apa sih wadah masdarat tasrep fasala yafsil faslan wa mafsalan fa huwa fasilun zak mafsulun ifsil la tafsil mafsilun mafsilun mifsalun. Coba pindah ke bab if'al. Afsala yufsilu mafsalan fa huwa fasilun zak mafsulun ifsil la tafsil mufsilun mufsilun. Boleh ulangin afsalah. Afsala yufsilu ifsalan wa mafsalan fa huwa fasilun zak mafsulun ifsil la tafsil mafsilun. Pindah ke bab taf'il. Taf'il. Tafassala ya tafassilu tafassulan wa tafassulan fa huwa mutafassilun dzaka mutafassilun tafassala tatafassalun tafassalun tafassalun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyatu nikan apa sih wadah? Masdarat tasrep nawayan winayan wa niyatan wa man wan fa huwa nawin dzaka manwiyun in wila tanwi man wan min wan. Nawayan wi nika bina pon apa? Bina lafif makrun. Maoning je bina lafif makrun. Pola ain filah sareng lam filah ketitian huruf ilat. Coba iklal nawa. Nawa ya awazan fa'ala. Maka iana kotoy patay gelu. Nawa, ulangin boleh? Nawa. Nawa asalnya pun nawaya awazan fa'ala. Maka
ya na koto eporopi alif polana ya harokat bedesmarna harokat fathah dalam satu kalimat paseti nawa yanwi i'lal. yanwi asalepon yanwiyu awazan yaf'ilu maka terus yanwi ulangin boleh yanwi ulangin tidak ada yanwi asalepon yanwi asalepon yanwiyu awazan yaf'ilu maka yana kotu maka ya na kote patai geluh polana ya harokat domah pada akhir kalimat paseti yanwi an-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Terus ebaba pada bacaan lafaz wa tartibu at-tartibu ini kan apa sih wadah? masdar tasrif tabayurattibu tartiban tartibatan tartaban tirtaban murattaban fahuwa murattibun zaka murattabun rattib la turattib murattabun murattabun ala ma dzakarnahu dzakarna ini kenapa sih wadah fi madidat tasrif zakara yazkur zakara fi'il madi kini ke dzakarna amadul mutakallim ma'al ghair amadul mutakallim ma'al ghair coba kias zakara zakaru zakara zakarata zakarna zakarta zakartuma zakartum zakarti zakartuma zakartunna zakartu zakarna wa sunanuhu asyaratu asya'a at-tasmiyatu apa sih wadah tasrif sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin wa zaka musamman sammi la tusammi musamman musamman ebaba ketibi pojok pada bacaan wal muwalatu apa sih wadah musdarat tasrif wala yuwali muwalatan wa milaan wa milaan fahuwa muwalin wa zaka muwalan walila tuwali muwalan coba pindah ke faslun sebelum wasiwaku baca Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz menolak. Eki. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'ah ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila salati. Langsung coba arteepon. Bismillahirrahmanirrahim. Arteepon dalam fasal kadinto ke musannif betina kina siwak anakon siwak kadinto sunat aki dalam saben tengka angin esmaran lecer areh ka andi orang sewasa anakon siwak kadinto lebih sunat aki dalam tolak tempat engki kadinto situ enalekana buna solo dari abit neng benlaina dua enalekana seket edung telo enalekana seket kangku ya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangken bigula sampean etanya kina lafat lis-shaimi kini kan apa sih wadah simfailat bina ponapa bina ajwawi maoning ja ajwawi polana ain fila ketitan di rufilat wau somah ki somah yasumu coba ilal yasumu asalepon yasumu awazan yaf'ulu maka harokat wauna katu ayat huruf sulunah yakni sot pola nawaw harokat bedesmarna huruf sohemate maksudnya yasumu soimun coba ilal soimun asalepon soimun awazan fa'ilun maka wauna katu eporopi hamzah polana waw harokat bedesmarna alif tambah isim fa'il maksudnya shaimun tasrif dimin soma yasumu sauman wa masaman fa huwa shaimun wa zaka masumun sumla tasumma saumun masamun miswamun pindah ke bab if'al asama yusimu isamatan wa musaman fa huwa musimun wa zaka musamun asim la tusim musamun wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati al qiyam ini kenapa sih wadah musdar tasrif
قام يقوم قوما وقياما ومقوما فهو قائم وذاك مقوم قم لا تقم مقام مقام مقوم. Coba fi'il amar i'lal. Napa fi'il amar? Kum tat Ki i'lal. kum asalipun ukum awazan uf'un, maka harokat wauna kutu ayat ada huruf sunnah yakni qaf polana huwa mate abang kisarang huruf mate juga pasti hukum. Maka wauna kutu eki. Maka wauna kutu ibuang. Maka wauna kutu ibuang Sopaja supaya tak berak bacaannya pasti eki. kum asalipun ukum awazan uf'un, maka harokat wauna kutu ayat ada huruf sunnah yakni qaf polana waw bedes marana huruf sahih mate pasti hukum, maka wauna kutu ibuang polana waw mate bedes marana huruf mate pasti hukum, maka hamzah wasal kutu ibuang pola nanti ibu botoh sebab esmarna hamzah wasal kadinto huruf odi pasti hukum. Eki pindah sampean karena. Eki perkenalan pasara asmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil Anam, asal Bondowoso. Bondowoso. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca faslun. Gini kebon Kitabut Thaharah ngireng. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul ayni wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mushammashu wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati. Oke, maknain dimin. Kitabut Taharati tining kadintoh manika kitab bedin rangakin asa saja. Al-miyahu tining banyak-banyak aing allati yajuzu sekengeng at-tathhiru bana bahasa saja biha kelaban allati sab'u miyahin manika betok dari ara-ara banyak-banyak aing. Ma'us sama'i rapanah aing ojan wa ma'ul bahri ban aing tase wa ma'un nahri ban aing sungai wa ma'ul bi'ri ban aing somor wa ma'ul aini ban aing somper wa ma'us talji ban aing ngempun wa ma'ul baradi ban aing ngempun. Tumal miyahu RTN. Dalam kitab kadintoh Kiai Masanif badin rangakin asa saja. Anapun aing sekenging ebedi asa saja. Engki kadintoh macam beto. Setung aing ojan, dua aing tase, telok aing songai, empat aing somor, lima aing somper, enam aing es beto aing ngempun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun apa sih wadah? Masdar. Tasrep. Kata bayak tubukat ban wa kitaban wa maktaban fa wa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Pindah ke bab if'al. Aktaba yuktibu iktaban muktaban fa muktibun wa dzaka muktabun. Pindah ke bab mufa'alah. Kataba yukatibu mukatabatan wa kitaban fa mukatibun wa dzaka mukatabun katib la tukatib mukatabun. Kitabut Taharati at-taharati apa sih wadah? Masdar. Tasrep. Tahurayat hurduhran taharatan madharan fa tahirun udhur la tadhur madharun. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru pun apa sih wadah? Masdar. Tasrep. Tahiru tadhiran tadhiratan tadharan tidharan mutahharun fa mutahhirun nadaka mutahharun. Tahir la tutahhir mutahharun. Yajuzu napa binan? Bina ajbah wawi. Mauning cak ajbawi Karena in fi'al katatain dari huruf illat waw. Mauning cak waw. Ibangki dari masdara. Dari masdara. Jauzan. Coba yajuzu i'lal. Yajuzu asalipun yajbuzu awazan yaf'ulu
maka harkat wan kau tiada dekat huruf saya sebelumnya yani jim. Polana waw harkat beda semarin huruf saya mata pasti ya juzu. Bobo ni kan wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat ni kan apa sih wata? Fil mati. Tasrif. Halla yahullu hallan wa hallan fa halun dzaka mahlulun hullalata hulla mahallun mihallun. Halla sa fi'il madi kini kepada tak ni bodin ni kan? Karena madlul mufrad muannas ghaibah. Mufrad muannas ghaibah. Coba kias. Halla hallu halat hallata halalna halalta halaltuma halalti halaltuma halaltunna halaltu halalna. Bina pun apa halla? Mudhaf sulasi. Ma'uni je mudhaf sulasi. Karena in fi'il serang lam fi'il ketetian dari huruf ilat ketetian situng jenis. Karena ain fi'il sareng lam fi'il situng jenis pada apa? Pada lam. Pada lam. Coba i'lal halla. Halla asalipun halalah awazan fa'ala. Maka lam sejungadan kau tebatain geluh polan itu kamakina. Polan nama nabi huruf adi tak bisa itu kamaki. Pasti hal lah. Maka lam sejungadan kau itu kamaki dengan lam sejung budian polan huruf pada dua nak kembali dalam situng kalimat dan sejungadan mate. Pasti hal lah. Cukup lagi. Mungkin dari alumni atau simpatisan kasokan atanya ngireng. Badah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saudara atau Adam Anam. Oh Anam kada. Oke. Saudara Faslun. Coba buka fasol wal ihtisalatu. Ihtisalat. Fasol wal ihtisalatu. Oh iki. Ngereng. Baca kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ihtisalatul masnunatu 17 guslan. Guslul jum'ati wal idaini wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi wal guslu min guzil mayyiti wal kafiri idza aslama wal majnuni wal mumma alaihi idza afaqa. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lafat wal ittisalatu napa sih wata? Masdar. Tasrif. Igtasala yagtasilu igtisalan mugtasalan fa huwa mugtasilun wa dzaka mugtasalun igtasil la tagtasil mugtasalun. Bina apa? Bina sahih sulasi. Kenapa boleh nah? Karena ain fi'illah lam fi'illah karena fa fi'illah ain fi'il lam fi'illah tak kejadian dari huruf illat tak kejadian dari huruf hamzah ain fi'illah tak situng jenis sareng lam fi'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal selanjutnya pon. Lafat napa nih kah? Ittisalatu ki. Napa fil matin hila? Wassalah. Sulasi. Oke. Sulasina wassalah alaika bab if'al. Agsala yugsilu igsalan wa mugsalan fa huwa mugsilun wa dzaka mugsalun agsil la tugsil mugsalun. Cukup mungkin. Cukup dulu. Alaika Adam. Fasol. Kenapa? Walladzi yujibul uslah. Walladzi yujibul uslah. Oh, ngereng. Oke. Baca. Adam baca lafatah. Baca lafatah. Baik. Fasal walladzi yujibul uslah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wallazi yujibul guslah sittatu asya'a salasatun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatun tashtariku apa sih wata? Fil mudhari. Coba tasrif. Ashtaraka yashtariku ishtirakan mushtarakan fa wa mushtarikun zaka mushtarakun ishtarik la tashtarik mushtarakun. Lafaz yashtariku saya fil mudhari. Tashtariku. Polana amadul mufrad muannas ghaibah. Coba kias. Yashtariku yashtarikani yashtarikuna tashtariku tastarikani yashtarikna tashtariku tastarikani tastarikuna tastarikina tastarikani yastastarikna astarikuna astariku. Bina napa? Bina sulasi. Kenapa boleh nah?
Anapa bolana? Sebab anapa ma oning jabina soal. Polana fa filah, ain filah, lam filah, tak ketidan diruf ilat, tor tak ketidan diruf hamzah. Tor ain filah tak seteng jenis sareng lam filah. Cukup. Eki, karena waktu ampun malam cukup sekak kita bisa os. Jadi betan kaula korang lebihna nyuwun sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.